walagad najjayna gomɗi men dandi bani israila min al adabe al muhine immorde ɗe lette hoyɗe ɗe min fir'auna immorde fir'auna ko wonnoɓe meminde innahu no fir'auna kana o laatake ariyan ko townitiɗo min al musrifina ko jeeyaɗo e feƴƴintinɓe bone walagad ihtarnahum gomɗi men suɓikeɓe ala ilmin e dow gandal andugol ko ɓe duwaɓe suɓede alal alamina e hoore tagge fo windere mabɓe yo Allah suɓo en enen kadi e hoore tagge fo windere men saabu ɓurnugol en gandal e jawde e laamu e cellal e jaahu aduna e lahara wa ma ataynahum min addanalɓe min al ayati immorde e mandeji ma fihi wa ataynahum afwan wa ataynahum min addaniɓe min al ayati immorde e mandeji ma fihi ko tatano e nder majji bala un jarrabuye mubin feeñuɗo inna haulai anduno ɓeɗo la yaquluna ɓe wolay toon kongude penale inna in hiya ɗum ɗo wonali illa mawtatunal ula sona mayde men aranere wa manaham e wonalɓe munsharina immintinteɓe mayi lanni seede on en immintintaki fatu yoɓe addiɓe aba ina babiraɓe meɗen ɓen in kuntum adde babiraɓe amen maynoɓe neeɓiɓe in kuntum so laati ko sadiqina ko gongamu Allah dal e honko kamɓe hayrun ɓuuri moƴƴude am ɗowmo tubba in ka ko yimɓe tubba ɓe oɗo wiyeteɗo tubba i oɗo kadi ko annabajo inde makko nden ko asadu bun malki kub ko ni woni no wiyete jammore makko nden ko abou karb kon waɗi so jammira tubba i ko saabu kanko heɓuno yimɓe ɗuɗuɓe gomɗinɓe mo jokki mo ɓe mana o heɓuno yimɓe buy taba Allah o jokkuɓe mo ko ɗum waɗi so wiya tubba Allah daali poro ɓe yimɓe mako kamɓe ɓuuri moƴƴude ka ko yimɓe tubba yiɓe walladina e ɓe min kablum aditiɓe ɓe ahlaknahum min halkiɓe innam no kamɓe kano ɓe laatake mujrimina ko ɓe bandiɓe wama halakna samawati min tagidali kammuli ɗin wal arda e leydi ndi wama baynahuma e konkoni hakkude majji laibina fijindaɓe ma halaknahuma min tagidali ɗi kanji ɗiɗi illa bil haqqi sowna saabu gonga walakinna ko woni aktarahum ko ɓuuri hewde e maɓɓe la yalamuna ɓe anda inna yawma alfasli anduno ñalande sertigu ndeni ɗatum ko nde woni waɓutu maɓɓe kaɓe waɗɗintinana ɗon ayuma ina ɓe dendagal yawma la yuhni ñande nafata mawlan giɗo am mawlan e ga giɗo makko on chey an hay e hunde o wallatamo wala hum ɓe o naal kadi yunsaruna wallidiroɓe illa man rahimallahu sona on mo Allah yurma innahu no Allah huwal azizu kanko ni tedduɗon arrahimu yurmeteɗon inna shajarata zaqqum ande no leggal wiyetengal zaqqumi ngal mana leggal fuɗoyoyngal ngal ka nder yiite jahannam ko ngal woni ko wiyete zaqqum ta'amul asim ko ngal woni ñaameterundi ɓe bakkatu ɓen bomɓe bandiɓe ɓen ka aduna ngal noon si ɓe ñaami ngal ɓiɓɓe maggal on fatay ka nder deedi maɓɓe kal muhli wono nebban huncuɗan ko noon ɗum honcirta fata wula ka nder deedi maɓɓe yahli honcay fatay fil butuni ka nder deedi ka ghalyil hamimi wono ndiyam wulɗan fatirta e nder wurere huduhu Allah subhanahu wa ta'ala on ndaala nangemo fatiluhu addonmo ila sawa'il jahim haka tumbere yite tumma subbu refti yuppom fawqa ra'si ka sengo dow hoore makko min azabil hamim immorde letti wulɗe ɗe o wiyane duɓu dekku inna kan antal aziz kawono teddinkiniɗo on kaduna alkarimu tedduɗo o inna haada ande ko ɗum ɗo ma kontumon konko laatino ɗon mbihi e muɗum tamtaruna ɗum sikkito inal muttaqina nde no huloɓe Allah ɓen fi maqamin ɓe wona e nder ñiɓirde aminin holnade ɗum woni ko aljannaji fi jannati e nder aljannaji wo wiwrin e canɗi yalbasuna reɓe ɓorno min sundusin immorde cunce sundus o istabrak en istabrak ko façon ɓornateriji ɗiɗi ni wonɗi ka aljanna mutaqabilina haray ɓe fewtodiri kadalika kono ni o zawwajinahum min jombana ɓe kadi e ɓe hurin hurul ayni ɓe inin jam ɗaguiteɓe tulɓe ɗaguiteɓe rawnaguiteɓe yad'unata e ɓe nodda fiya ka nder aljanna toon ɓe kulli facatin kala muyanteji koɓe faalete kon aminina hara ɓe hooli kadi ɓe huula hunde la yaduguna ɓe meeɗata toon fiha nder toon hande kadi almawta ko wiyete kon mayde ɗullanni illa almawtatal ula sona mayde aranere nde ɓe mayno nden kaduna wa waqahum Allah danda ɓe agabal jahimi letteyte jahim modi fadlan ɗum ɗo woni ɓural min rabbika immorde ka jomma yo Allah hokkor engal darde ko ɗum ɗo wal fawzul azimu no malal mawnugal ngal fa innama yassarnahu andu komin newiniri nde qur'anare be lisanika ka ɗengal ma ko fi yawajo ɓe laallahum no gasa kamɓe ko ɗum woni yatadakkaruna ɓe wajitoto ko ɗum waɗi ha min newiniri nde ko ɗum woni ka ɗengal maɗa fartaqib habbito innahum no kamɓe kadi murtakibuna koɓe habbitiɓe ko fanda ko ñande badiri habbito halkagol maɓɓe ngol ko ñande badiri kamɓe kadi ala koɓe habbiti sonaɗi suratul jafiya makkiyatun bisimillahi rahmani rahim saabu jiccagol tagore nden wulla wiya ya nafsi ko janta kon e nder maggol ko ɗumgol wiira jasiya hamin tanzilul kitabi jippagol ko ɗum woni nde ɗo deftere
min allahi ko immorde kalla al aziz on tedduɗo al hakimi ñeñuɗo e ñawre makko nde inna fi samawati ande woni ka kammuli wal ardi e ka leydi la ayatin mandeji ɗuhuɗuɗe lil muminina wonande ɓe no gomɗina wa fi halqikum woni e tagigol mon onon tigigoy ndaare no tagirte ɗon ndaari kum miijiti o ɓeygu ma no soworta andita kum bo hon ka reedu noko jibinirte noko janɗirta sa tawi ɗon a tawa ma nde no e mon onon tigi wama yabuttu e koko woni sakutude min dabbatin immorde kala men mina to koye ɗum ɗo fof ayatu no commandeji le kawmi noon ande ɓe yoke nuna ɓe no hoolo waktilafi leyli e lutodirgol jemma wonna haari e ñallal ngal wama ansalallahu koko allah jippini min asama immorde ka sama min risque ne immorde ariske fa haya bihi o wurnitide ɗum al arda leydi ndi mbaɗa mawte ha ɓawa kodi yoori kom wa tasrifi riyahi e wurnitegol keneli ɗin ɗum ɗo fof ayatu no commandeji le kawmi noon ande ɓe yaqiluna ɓe no haqqila tilka ɗum ɗo ayatullahi ko ayaji allah ɗenni natuluha alayka miɗen janggaɗa e dowma bil haqqi saabi gonga fa bi ayi hadithin kon ɗum e yewtore badallahi ɓaawo yewtore allah men ɓaawo qur'anu wa ayati ayaji makko ɗe yuminuna ɓe gomɗinta ala waylun bone waɗani li kulli affakin kala hewɗo fenugol asimi ronditoɗo bakkatu yasmaw himo nana ayatillahi ayaji allah ɗen tutulalayi ɗe janggede hoore makko summa yusiru refti o deppito mustakbiran ko mawnintiniɗo ka allah yasmaha wuri a sikka e o nanali ɗe bone wodanimo fo bashiru humputumo bi adabi no wodanimo lette alimin musuɗe ko jelo waajuji yimɓe waajike ha dande mabɓe uddi jannoɓe janni ha dande mabɓe uddi ha ni penale e ñoore e ɓortagol ɓe rewɓe wujagol produit tokkugol peɗa tokka mes koni kon e leydi men lagine ɗo e jampagol hooreɓe e fenugol hooreɓe e ɓoylagol hooreɓe e ɓoylagol julaɓe hani kon e ndi leydi accali alama nanali waaju ngu no waajede ka télévision hino waajede ka cassette ji no waajede ka radio privé ji no waajede ka otoje humputu kala mo jaɓali waaju ngu no waɗanmo lette musuɗe wa ida alima si o andi min ayatina immorde ayaji amen chey an goɗɗum ɗo yo jaɓo o jokka o jogitora sobe o weltora wona ɗum o waɗata ittahadha o jogito ayaji amen ne husuwan jalnuri o jogito waajotoɗon jaleteɗo saboteteɗo ulayka ɓeɗo lamnoɗen ɓe adabu lette muhim hoynayi ɗeɓe wa min wara'ihim hino ɓaawo maɓɓe jahannama yiite jahannama ɓaawo ɗen lette feƴƴi jahannama kadi hino ɓaawo toon wala yugnina fatadunci anhum maɓɓe ma kasabu kala ko ɓe faggete kaduna ɗo chey an hay e hunde wala mattahadu wona ko ɗin ɗi ɓe jogite kadi reweteɗi min dunillahi ɓe acci allah awliya weldiɗɗi wona ɗin kadi nafata ɓe wala hum noɗen ɓe adabu lette azimun mawnude hada nde ɓuranare wudan ko nde peewal walladina kafaru ɓen yedde ɓe ɓe ayati rabim ayi joni maɓɓe ɗe lamnoɗen ɓe adabu lette min rejisen immorde so ɓe alimun musuɗo allahu allah alladi woni o sahara lakum lbahara ɓeltan ɗon bahar on li tajriya al fulku fi yon dogillaɗe ɗen fi ka nder bahar kon mbi amri e yamirore makko walli tabitahu e fi yon ɗaɓɓumen fadoli immorde ɓural makko ngal wala allah komin o gasa onon tashkuruna o yetta e nemaji makko ɗi o sahara lakum o ɗeltani o ma fi samati konkon ka kammuli wa ma fi arde konkon ka leydi jami an dendagal min ho immorde ka makko kanko ɗelti inna fi dalika ande woni e ɗum la ayatin ma ndeji le komin on ande yimɓe tafakkaruna ɓeno miijito avion hino leera hakkude leydi e kammu wona ɓoggol o wengira wona tugalal woni ko o jagginira o no wiira yaha ɗon ko mande mawlanade allah waɗani en ɗon uluwi lilladina hino woɗani ɓen amanu gomɗin ul wi an lilladina wonande ɓen amanu gomɗin ɓe yawfiru yoɓe yaafo lilladina wonande ɓen la yarjuna tawɓe tijjaki ayyamallahi hawrugol e allah mi mana heefera ɓellegoy haalan gomɗinɓe ɓen yoɓe yaafo heeferaɓe ɓen yoɓe terto yoɓe yejjuto fi maɓɓe yoɓe ɗurno liyajziya fiyoɓe yoɓoye fiyo yoɓoye liyajziya fiyo yoɓoye ɗo manimɓe bima kanu saabu koɓe laati kon yaksibuna ɓe faggito kono noon koko allah yamiri nelaɗo ɗo yo haala enen gomɗiɓe ɓen yo yaafo heeferaɓe ɓen ko ayoje montaɗe ni kala ka yiɗon enen gomɗiɓe ɓen yo en yaafo heeferaɓe ɓen yo en tertoɓe yo en ɗurnoɓe koko montira aya arɗo on ka tawba e aro yowo on ka taharimi ley ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wahlusu alayhim hande kadi ko criminel yagal tun holletemɓe yurmede hunde nayi iwruɓe men yaha e maɓɓe man amila salihan kala golluɗo gollal moƴƴal fali nafsi ko hoore makko o gollani wallahi wa man asa kala kadi bonnuɗo falaya ko bonni kon kadi yanta e hoore makko wallahi tumma ila rabbikum refti ko faade ka joni mon turja unan ko ruttete ɗon wala gada atayna gomɗi mi hokki bani israila alkitaba deftere nden wal hukuma sunna on wal nubuwata e annabaku ngu wa razaqnahum min arsike min at-tayyibati immorde laaɓuɗi dagiɗi wa faddalnahum min ɓurniɓe alal alamina e hoore tagi fo windere maɓɓe wa ataynahum min okkiɓe bi ayatin wa ataynahum min addani ɓe bayinatin mandeji feeñuɗe min al amri immorde fiyakuji fama htalafu ɓe lutodirano illa min badi ma jaahum l ilmu sowna ɓaawo gandal ngal arde ɓe bakoyan ka bewre ka gañanadi baynum hakkude maɓɓe
inna rabbaka andu jomma deyaɗo de o ñaawoya baynam hakkude maɓɓe yawmal qiyamati ñande darngal fima kanu fi kon ko ɓe laati fi muɗum yahtalifuna hiɓe luutodira tumma jaalnaka refti min waɗima ya mouhammad ala shariatin e dow sharia islam min al amre immorde fiyake ɗen min waɗima e hoore sharia min accitiralma e mofte maɗe ninamani fattabi ha jokku on sharia mo min waɗanma wala tattabi wata jokku a hawa alladina ko welata ɓen yimɓe la yalamuna taw ɓe anda taw ɓe gomɗina wota jokku ko welata ɓen ɗon kon jokku sharia momin wallinanma on an e mofte maɗa ɗen ya mouhammad yallah nayna en jokku sharia makko on o wi innahum no kamɓe lan yugunu anka ɓe nafataɓe dunca e maɗa min allah immorde allah so immanike ma chey an hay hunde wa inna zalimina andu no toñoɓen woni badum yoga e mabɓe awliya o badum woni weldiɓe yoga wallahu allah kanko kadi waliyul muttaqin kanko kadi no weldiɓe huloɓe allah ɓe allah waɗen huloɓe mo awa haada nde qur'anare basairu ko nde darorgal linnasi wonande yimɓe ɓen wallahi wono woniri noon sa weeti bimbi a yeehi ka dusma a tintike ka darorgal ayi ay wasihum fuccitakum ayi ay puƴƴum ittakum ayi ay gite maɗa hino bu'i e huɓɓita ɗum kadi itta yiya joode ɗen loota ɗum kadi sulma yiya ñiiƴe maɗa hino sakki sokkita gosoɗa ha laaɓa qur'anare nden sa fontinde ayi ay ellaji maɗin e ɓoylareji maɗin e mayre ɓuuri ko yiyata kon ellaji wonɗi ɗin ka yeeso ma ka darorgal kono mo ala janngude qur'an anda ɗum yimɓe ɓen ala janngude qur'an miijiti an o wonɗo jentade ɗo ko laabijel wonɗa fontude qur'an jannga fira e nder ñallal ngal no vanɗi hawdan ko nde pewol o rahmatun ko nde yurmede le komin wonande yimɓe yuqinuna ɓe no hoolo ama siba alladina ka sikko ɓe jitara husseyiyati wonɓe faggitade golle bonɗe anna jalan wonde men waɗayɓe kalladina wono ɓen amanu gomɗinɓe o amilu solata ɓe golli golleli moƴƴi sawa an haray ɓe fota mahayam gurdam maɓɓe ɗe wamo matum e mayde maɓɓe nden ta ko gotu hunde serta ɓe sikku ɗum aɓe yiyata ɗum hara yallah toñi ɓe fotata sa a boni ma yaha ko muna ko ɓe woni ñawde ɓe mana koɓe boni ko ɓe sikki boni ko ɓe miiji ɗum eɓɓatako allah wata waɗude gomɗinɗo emo gomɗina gurdam gotan mayde wotere haray oɗa toñama wa khalaqa llahu samawati allah tagui kammuli ɗin wal arda e leydi ndin bil haqqi saabi gonga wali tujza fiyo yoɓe kullu nafsin kala wonke bima kasabat saabu koki faggetekon wohom kamɓe la julamuna ɓe toñataka a farayta yeetin e ko on man ittahada on joguitiɗo ilahu reweteɗo makko on hawahu ko welatamo wa adallahu llahu allah subahana taala kadi majjinimo ala ilmin e dow gandal wa katama allah subahana taala on noti ala sam'ihi e dow noppi makko ɗin wa qalbihi e ɓernde makko nde wa jaala waɗi ala basari ka dow guite makko heshawatan cuddi majjere faman yahdihi ko hombon fewno oɗon min mbadillahi ɓawo allah ala afala tadakkaruna e on wajitatako inchallahu en wajitata ko aba jahali woni ko fandaɗo e kala kefere yedduɗo ko aba jahali wagaalo ɓeni ma hiya ɗum ɗo wona illa yatuna duniya so wona gurdam men aduna no muutu hiɗen maya wona haya hiɗen wuura o ma yuhlikuna ala en halkude illa dahre so wona juutugol jamanu ngu ko so woni jamanu ngu juuti ha on tigui maaya so woni juuti ha ɓeeɗa kadi maaya ko ɗum woni en warde na hunde wa ma lahum alanaɓe bidalika e koɓe woli ɗon ko min ilmin immorde e gandal in hum ɓe wonali illa yazunnuna so wona ɓe sikku ko sikke ɓe woni wolude o ida totola so janggama alayhim e dow maɓɓe ayatuna ayaji amen ɗen bayyinatin ɓangguinaɗe ma kana laatata ko hujjatahum hujja maɓɓe on argument maɓɓe on illa an qaalu sonande ɓe wiyatane laaɓe ɓen to awa adde ɓe aba ina babiraɓe amen ɓen in kuntum sondati ko sadiqina ko gonga mum ko argument maɓɓe on fowno o wi'u allah yuhyikum on ko wurni on yumi summa yumitukum refti o waray on summa yajma'ukum refti o moɓidiro e onon fo e babiraɓe mon e ɓiɓɓe mon ila yawmil qiyamati faade ñande dargal la rayba fi sikki wala e nden ñalande walakinna ko woni tun akthara annasi ko ɓuuri hewde yimɓe ɓen la ya'lamuna ɓe anda ɗum walillahi ko allah waɗani mulku samawati lamagol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin o yamata ɓumu saatu ñande dargal ngal dari yawma ɗin nden ñande yahsaru bon perde nden ñande almubtiluna bonnaynoɓe ɓen mbimana hefiraɓe ɓe perde nden ñande wa tara yay kulla ummatin kala mofte jafiyatan hara hino jiccande fandade ɗo nden e mana ko tuma yimɓe ɓen yi'o yiite jahannama ka dargal so yiite jahannama yi'i yimɓe naatayɓe ɓen e nder magge hino dari ka dargal hakke ko nge hawjani ɓe nge wubbay nge taƴa jolokoje magge on hinge jolkira jolokoje guluuje 70 jolokowal gotal kadi malaikaɓe guluuje 70 hino jogui nge wubbay nge taƴa ɗum ɗo nge fokkita argol moɗa yimɓe ɓen ka dargal allah wiya nge yo nge heƴu on say jama on fopp kawto kala hula koppi ɗi maaya
ko ɗum woni ɓe jicco e hoore ko ɗum woni e hoore beleji maɓɓe ɗin ɗum ko kala moftegoy ko ni woniri ma ɗum e riwaya goo ko tuma talki ɗin accita ɗo e goto kala andu ko nano ngon hendotta ka ko ñaamo ngon goto kala rayno mapino jicci kullu ummatin kala moftetuɗa noddete ila kitabiha faade e talkuru mum ndu yo ar janga Allah dal alyawmande tuji zawna on yoɓete ma ko ɗon ko laati ɗon tamaluna e ɗon gollayno ka ɗum haada kitabuna Allah dala ɗum ɗo ko talki amen ɗinni ko leterji amen ɗinni ko defti amen ɗinni komin arestirno kon yamteguɗi yewta alaykum e dow moɗon bil haqqi sadi gonga inna menen kunna men laatike nastansihu hari meɗen windude ma kuntum gonko laati ɗon tamaluna e ɗon golla fa amma alladina amma ɓen amanu gomni ɓe amilu solati ɓe golli gollil moƴƴi fa yudkhiluhum rabbuhum joni maɓɓe naadaɓe fi rahmati e nder yurmede makko nden ɗum woni ka aljanna Allah dal zalika ko ɗum ɗo huwal fawzul mubin ko ɗum ɗoni malal mawnu ngal ngal yo Allah okkor en ngal amma alladina kafaru amma ɓen yedduɓe ɓen ɗon kadi ɓe innane ene afalam takun e laatanoki ayati ayaji an ɗen tutula aleykum hiɗe jangeteno e dow mon fastakbartum mawnintini ɗon wa kuntum laati ɗon qawmaniɓe mujrimina bandiɓe wa ida qila si wiyama inna wa'dallahi no fodore Allah nde haɓɓun ko nde gonga wa sa'atu e dargal ngal ko gonga la rayba fiha sikke wala e mum on jaɓata no qultum on inna manadiri menen men andama sa'atu koni dargal inna zunnu menen men wonali meɗen sikka ɗum illa zannan so wona sikke menen meɗen sikkiti ɗum omana han mi wonalɓe mustaqinina hooliɓe wa badalam feeñana ɓe noon nden ñande sayi'atu boneji ma amilu konko ɓe golli wa haaga jippo bi himɓe maɓɓe ma kanu konko ɓe laati bihi e muɗum yastahzi'una hiɓe jalke tawino ka aduna wa qila wiyane alyawma hande ɓe wiyane awa hande nan saku menen kadi mi yejjita on kane riite kamane siti wonno yejjitirno ɗonno liqa a yawmikum haada hawrugol e ngal ñallal mon ɗo wa ma'wakum yerde mon nde hande annaru ka yiite wa ma lakum alana on min nasirina immorde walloɓe dalikum ɗum ɗo mon ko waɗi ɗum ɓe andakum saabu onon ittahadtum on jogitiki ayatillahi ayaji Allah ɗen husuwan jalnuri wa warratkum hoodi on alhayatu duniya gurdam aduna fal yawma hande noon la yukhrajuna ɓe yaltintake min ha yiite ngen wala hum ɓe wonali yustatabuna hay faabeteɓe hay feleteɓe falillahi ko Allah waɗani alhamdu yettore nder rabbi samati jeeɗo kammuli ɗin wa rabbil ardi jeeɗo leydi ni rabbil alamina jeeɗo windi